kini pali hi kavela mathu hi tuklori lalo puya cinza LDC Revenue Department samtu ania kading lama kabulci ami hi Islam wan sama an deputy chairman LDC ania adot le hi ai silan thom liana an EMAC samtu nia ini pali hi niso gas kan silong muna North Eastern State ADC so onte first conference chin turin kan kala kan lo ting thokat len kan sia siwang chuan voin na hian kan meeting thu chuak tele Khasi Hills CM ina ruangan na min siam sak ang te report tadi media kaltang hian ke ila kantia wen chonua che takara an media lama zong tak tak te thokin tak tak te etiang ang hun minan siam sakhi zawai chunga long thu ta soya tin alo clear tu te poi he thila hi ramle nam thilani ti sia a riru le thin lung taka kan nam din ko chuana turte kan ram ha som na turte atana moral support min bevek turin mi puite kan ani som masa ani ikhan pumwana hian report kha tlam pin han pe masa sela chumin huin engemo mai palle thei gil pal aumani chuan puel tian a chun zong tura ngai la a chome ole tham le tham ta la ka thong pui kan siam zom tak te kan yem zom tak pa ni te ba ka media tham le tham ta la kan thong pui zom tak tak te voin ian chi bai ka bu non le chewa kan ria chewa ngin social media ka tanga nang mani thanam ngai la zona first ADC notice state tamite conference achu Khasi Hills Autonomous District Council thuam hanai Tripura khesila tun thani som khan ne dia ini kha kanom namun te khadewa tinin kalpona te aha thak deu chila wangin kan tin thama ni bi be kan zu chol hadam mana choni soma ADC soma tanen representative CM tele an thopui te MLA chen khatte baka Tipra Motha president and founder ni bok Pradyuk de Burma te hogin mukhom na kannia e meeting aloji chwat na tura poi moem chu ma lo soi thong khan delia ADC som te kan khom ina tho na thaso kom zel theina turin rongam fel takhi din tum taila chumia chuan conference ang te po hi nei taila ti kha ania kharo na no thin theina tur khan Khasi Hills Autonomous District Council Chief Executive Member PNC amakha convener atana da khania ani roman na fel fan te kana lo siama ADC som representative te kha tu thani som dem ta kan kana ni khom khania kha kan ni mukhom na kan agenda poi mo ber chu ADC area chimte tribal ni puite le huai tu te import lan na thazo voin le na kim hun zen la tana kan nei thina turin roman na fel fight up le a body to coordination committee ang tai chi khadin tai na ti khania chugan meeting a chuan apoi mo ma sabera ADC rang thang som achanin representative khang chuakila tiria chuda chuan ADC som achanin representative member tu kha than chuak ania chunga chunin ADC ayoin ke nei po member atana da kania amom len maya tin steve tin achanin convener kan tia khom sel kan tia chu ADC rang thang chief executive member pakhat khadani se tia rom banga siam ania chuda chuan ke ni Mizoram bi ga chuan pu em lai ko chief executive member MADC kha dang ania chuda chuan chief convener akha omsela athange kan tia chuda chumi
post lo tu chuan PNC chief executive member Khasi Hills Autonomous District Council kha da ania chuan advisor atan di Tipramotha founder Pradeep Burma kharwam anani boka chu tiang chuan he committee kha kanan set up phota amai ro chu aming tu re ro chu nakena kanin hu khom le huna idea de thoila tin aming kha chu la pol be man da chuan ADC somtena kan mamo kan be sei kan rom hanna be te tin article 125th amendment constitutional 125th amendment kan be sei yang chi rom hanna kal me kan chi te kan soi ho le ya so tin chuan home ministry lama te po adang theng te rin an beng ria ta kan du na te kan be sei na te churi le tai la ti kha kan jin wa chuan oma so tin chuan kha committee khan rom hanna siama online na ni mo i phone call mang te point ro man kan siam nga tu na chang ri lo te ya de li huna in hu khom nei ni sela ti te ro man kan nei ni ti sin kha kan sui duwa kan in hu khom na re he conference kan nei na hian voina ra tha mu mal mai thei chu lo ma sela abul chan na tu ni wangin kan bul chan na po atimong kan ti tlang kan hin tlang de ni ti kan sui duwa tin he kan tho ho na hi kan discussion na tel boka chuan tunma kan focus ti na lo din tua ma se boy khat in hu khom an hu lama khan an zu ji ta mai sia khati ngang kan thlen lo na turin he body hi chu permanent body de din om sela ADC som a political change lo om ni mo so kan in change lo ni boy he representative kan set up a oi chu permanent body committee na thia te ni lo chuan om sela ti kha ro man na chuan om ni ti bo kan so boka đến chung ni pia chuan bo zui ngai sang thang te po tlat chopa re ngai te oma committee a rom pan nei vek thei lo thil a lo oma ni puin tun lai chuan online in thil ti ho sam to chu tiam chuan rot na te po thiam zel la ti kha committee in a result tan chu ni ti ka kan soi duwa chuan chung ni phe na chuan kan soi bu chu he tinga initiative kan han nia ADC som te na tho ho na a sarkar ang le ami pui ang po a hoi tu le la ro man na kan siam na ra tha tak mai chuan LADC te MADC te CADC te na kan be se fo chen silong huna ram te hi nei vela a hostel am te a house ang hian nei le to hi ba thaem te a ru ro ro na kan ho tu ma sa tu ko na nei thin amai ro chu lo thing mai thi lo kha tu na he te tho ho nan kal ta ka chuan kan ho tu ma sa te na le khan lo submit te to kan ba hai nuwa chu tiang chuan a hei kan tho ho nei mi pui ang puin in zong la a hoi tu ang pun in zong la a sarkar ang pun in zong hi a thalo mo ti ho tu to meeting sideline chan an lo ra chu ta chuan PNC CM Khasi Hills Autonomous District Council te po kan CM zong tak thiam na ki pura khesela ru ma ru le na chu tiang chuan discussion kan ne ya ani puin atu mai executive meeting alo phara tum thu te in min cha chuan han thlen chho to mo kan CM in phone ni la chu kon te ka a positive enga mote la soi ngai oma aram science te le ino i officiality fil ngai te om le bang lo na khle kula chu tiam chuan kan ping nge yang chu tin assurance min pe kan rom tak zet ani ti kha ka sui duwa eng zong zong hi na kin zela kan ham le kan rom ta life at ta ni do ni ti kha kan sui ani tin chumi kan meeting a tho chuan bodo CM promote pon min eswer chu kumni Assam chun sian mani ADC area chuna gateway of notice tiama bo sian ADC ram tian office kan nei te poi angai bun dom te ya chu ram chuan ADC dang pa wa te infrastructure le ram kan ti sang chu mo ti huna chuan office tin nei tu le enga mo house ang chi ti nei tu poi staff te poi non station te na in kim kan ti sang chu ti te po kha thu min kha bo zui lama chu kan ho tu ten la kina tu dan ti chuan bo zui na a positive he ni ti ka kan soi wa chu teng tho chuan ti pura lo point kulai a kwan khasi lam te le ami dang dang kulai a i anni cheng te ho tan ram te pon zu di la a sarkar na ram tu te anni hi phal sa kan ni to ami dang ADC dang pon in ma mo ni chuan lo soi ula kan assurance kan pe chu kan ti ha chu tiam chuan sarkar le ram mi puina amam mo la zon te clear chungin kan ho tu ten lakin laman lo mo zu tu ra ngai la chu
ram nei har zia ria vì kalau soi fo na chu tun chung kan singa kan hon na hi akha sang zong in teila a reality la ni che lo ma se officially ama ro chu akha sang zong le avel lo zo ma chu thiam kan ho tu te ro man nan sia ma he kan jin chu kai kan tok le le kan nam le kan ram tan te kha kan soi du ho na thata nuaya kan run to wa chu tiam chuan voina kan ho tu te na bo zui ngai ngai te no bo zui se na achievement official ye kan nei na te po media le tu te po lo pon san ni se ti kha kan da ani ti kan soi du zabai chu ma kan lo ma ka ti chin ka soi ti ni se thì cần chuyên dùng ở đây hay với nạp press như thế này thành công nó còn tất nhiên cái này thì cái đó cũng là cái chuyện để cái xin để là cái chuyện này cũng muốn là suy đó khá nên thành sự suy gấp có ai là cái cái phiền riêu mình muốn chụp âm thì khá đẹp thành suy về độ chỗ tôn trọng first conference of the Autonomous District Council and the sixth rule in the Constitution of India. First meeting kan han nei ta chuan e provincial zong takin min han song ve ka zo tel ve thei poi ka lom kop me a chan chu he meeting hi a poi mo a chan chu với lệ khát đã lọt lên na để nó soi na một đôi đôi lồng mọi là thì meeting kan han này ya Autonomous District Council song CM chok te le executive member te le deputy chairman song song mi te in to kho ba he te thil kan han soi ho hi long tong tak ho mani tu na kan deputy chairman zong to le sei tong khan he me Constitution of 125 chung chang le direct funding cho tu san do tang sila hemi pi lama na china sei hemi kan tho ho na le kai to khom na awanga a hrin a hi thil tam tak oma tu na sei kha khan repeat le lok do chu helai silong ko zo fa te le kini lai fa te kan ban phak zirna ani mo an dam no thil le mo sang sang kan ban phak chu silong ko ni maya ko lai mo na ram min han pe an min pe te kan la final che lo na chungin min pe ani te kan chen to he mot ko he ro pui ke te kop maya in mon ko lai ko nin houseตัวนั้นว่าเลี้ยเราจนเจนไว้เป็นจะตั้งตักมันคนดีนะจู่ๆอัดคลอนนะกันหันในตัวเลยเฮ้กันโถโหนะกันมีติ้งนั่นแหละตัวมากันโหตัวแต่โถเรื่องนั้นอันนี้ดีเฮ้อาชีพเนี้ยแบบนี้ส่วนของฉันเห็นรถพอเฮ้อารมณ์กติอ่ะทีนตัวนั้นกันที่ไปเสียเลยมีติ้งน่ะตุ่มเดิมพอเฮ้อะไรเราเต้นกันโหกันโหดถึงไม่กันเลยนะฉันจะมีเช่นขัดแต่ใส่ดำปีจนตุนมาก็จนไล่ออฟฟิเชียลเรื่องอะไรที่นั่นกันนั่นเบย์แล้วเราว่าเราถึงตักตักเหตุเอาเราว่ารู้จุดไม่รู้จุดเบย์สิ่งสามตักแหลมกันเคลียร์อมิตสากันอินเดียนโฮมมินิสเตอร์เกี่ยวเนี่ยนะเฮ้กันหาสันนิบอยใส่หัวนี่ตัวทีนคอมมิตี้เดบอมีปฐมเรื่องว่าปฐมแต่นักคอมมิตี้เดบออันดินดอนนี่กันเสียส่วนส่วนเบสิกสร้างตัดแนงตัวนาเป็นนี่ตัววัดดิสทริกต์คาวน์ซิลอินนากันมาเป็นเต้เลยไม่เห็นเบสิกสร้างตัดแนงกันที่ไม่กันที่ค่ะวันนี้โอตัวเต้เสร็จแล้วเด็กชาวเลยลบตัวเองจ้ะตลอดไหม to nan khat
to kan chang me ngo tu pa se tu le kan ram ni puin kum te khira kan khir 125th constitution amendment a hi nasataka ADC som te yan thukan bo zui me kan ya tirwal chuan a phena party then khatin party level tangin high level tangin roman na lo siam boka when ne hian kan tran ho dan fu ke hi a fu lein ka ria chuwang chuan malam hun em tak kan nei me nen ka ria kan ram mi puite when ne kan cha du chu nam issue le policy matter hi chuan eng party a po hian omila atu te ma hi in hek lovin in chal tau lovin phei khai ru takin ke pen thei ila ti kha kan som lua party sang sang kan oma ma se chu party chu kan nam anga na kan tho ho na hi chuan da thain in lung rual tlang theila ka du khop maya he committee hei voi ni dali le silonga kan leita hei hian i mani tho ho na konga ra lom tak ni chinan soi kan ngai tha kan khan a chhuat tan me ania ini hi hei min enula an pali hian a fel ber le a fing ber le a thiam ber te kan ni lo ma se he ULP sarkar hi pathianin aum puya pathianin kan ma a hruaya kan kal ko mapia nga eng min sit sakani ti hi atakin kan huwa chu kan lom na ani chu wangin ram mi puite he sarkar in choma hi thei to pamin lo tong trai puya rilru taksa kharau zong ne na ram le nam tan na kan tho thei na turin in mi chong trai puina kan ngen tel nga la tin hun rei lo te a hian ni china committee set up an soi ka kan khan cultural exchange te po buat sai tum ani ADC som te pol hian chu hun te po chu kan thena in po zol te deuna kan nei thei na turin le mangai na thar apiana kan thil du hi ti ro te na om thei na turin ram mi puite min chong trai puya he sarkara hian thamwang taka om turin kanin cha ngoi bok ani kha kan soi thei chin ni sela an lo me